Mga unta ninyo, bihon nga subakan og sardina. Hello mga lods, magluto ko og bihon nga gisardinasan. Simple ra kaayo ni pero lami. Kay niinit naman ang kaha, ako nasad siya butangan og mantika. Then pagkahuman, ako nasad isunod ang ahos og bombay og butang. Then isunod sad nako ang sardinas og butang. Pabukalon sa nato siya para butangan nato og tubig. So depende na ninyo unsa kadaghanon ang tubig. Kaysa ako gibana-bana ra nako siya og butang. Then akong gitimplahan, gibutangan ako og asin og bitsin. Wato na sad nato nga mobukal para ako na sa siya gibutangan og carrots. Pagkahuman ato siyang ukay-ukayon para masagol siya. Makombine siya ba, masagol siya tanan. Ato na sad siya pabukalon para ibutang na nato ang bihon. So ako na sad siya gibutangan og bihon. Kay nakabutang naman ko og bihon, so ato na sad siya ukay-ukayon. Atong tarungon og ukay-ukay para gid masagol siya, makombine siya ang bihon. So lami na kaayo, sa tan-aw pa lang nako. Naglaway nako sa kalami. Char. Oh my God! Wow! Magbutang na sad ko og patis or soy sauce para dili luspad ang atong bihon. So ato gina siya butangan para naasay color tan-aw ang atong bihon. Makulay ang buhay. Char. Ato na sad ukay-ukayon. Ukay-ukayon na siya nato og tarong para masagol na sad. No, makombine na sad siya. Lami kay ni siya, labi na butangan nimo og limonsito. Agoy, mao ni among buhaton ron, bihon, parisan og pan, unya butangan og limonsito, mapa wow ka sa kalami. So nagbutang na day ko og cabbage. Ako sa siya butangan og cabbage. Lami man kay ni naagi ni siya ay cabbage. Basta magbihon ta, di gid ni pwedeng walay carrots o cabbage. So ingani lang kadali og kasimple ang akong bihon nga gisardinasan. Simple ra kayo pero lami na kaayo ninamo. Kay naluto naman ang among bihon, so mangaon na sad mi sa among bihon. Mangaon ang Lutong Pinobre TV. Hello mga lods, mangaon tayo bihon is subakan o sardinas. Nya parisa na to o pan.
Kumanamig kaon. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Botong Pinoy TV. Bye-bye.